page 232 233 ka tafsir al-Qur'an de sura 11. wa yaqami kono yimbe la yajrimannakum wa tafaw on shigagi lurral poɗodiral koni hakkunde men ko an yusibakum fi wata heɓo mithlu ma asaba qawma nuhin sifa ko heɓi ko yimɓe annabi nuh aw qawma hudin ma yimɓe annabi hud aw qawma salihin ma yimɓe annabi salih ma qawma lut ɗon andi wonali halkagol yimɓe annabi lut ɓe minkum e jungo ma on ɓe bayidin koko woɗɗi neɓani wastaghfiru rabbakum tuubi en sino ɗon ka jomimo thumma tuubu ilay refti tuuboruto ɗon ka makko inna rabbi ande no joomi rahimun ko yurmeteɗo wadudun ko yurmeteɗo ko gotum qala ɓe ya shu'aib ma nafka mena min ala famde kathiran ko ɓuri ɗuɗude mimma taqule ko wonɗa wolude kon wa inna no menen lanaraka min yiima fina hakkunde amen da'ifan ka lowɗo amara sababe reno walawla rahtuka wurisi wonano sabu gorol ma ngol lara jamnaka min raji meteno men wareten wama anta awanali alayna ka amen gabi azizin ko atedduɗo ateddamara teddungal fus jungo amen qala o jaabiɓe ya qawm arahati eko gorol angol azu alaykum ɓuri teddude jongo mon min allahi di allah wattakhattumuhu on jogitemo kanko allah wara'akum ɓawman zuhiriyan feraɗo tertaɗo yijjitaɗo inna rabbi ande nde joomi en bima ta'maluna e konno ngolde kon fof mo heeton ko huɓutuɗo wa ya qawm imalu golle ala makanatikum e dow pilasiji mon ɗin inni min kadi amilun miɗo gollude sawfa ta'lamuna aray andom man yati ko mbarata ɗum adabu letti ko si hoynayɗemo wamon huway ko hombo woni mo kañum kaalibon fenowo wartagi bo habbite inni min maa ko wondude moro agibon komi habbitiɗo walamma ja'atuma nde arno amruna fiyake amen ɗe najjayna shu'ayban min dandi shu'ayb walladina ɓen amanu gomɗiɓe ma'ahu wonduɓe makko birahmatin sabu yurmede min nayi morde ka amen ga wa khadati alladina nange ɓen zalamu toñuɓe as-sayhatu ha cangon fasbahu ɓe wonti fi diyarim ka galleli maɓɓe jasimina ko ɓe jikkiɓe maayi ka allah mi yagunaw asikka ɓe ñiɓali fiya ka sare ɗo ala faami bu'udan woɗɗintinede yurmede wodanili madiyana yimɓe annabi shu'aybu ɓen kama ba'idat wono yurmede nde woɗɗintinirano samudankoɓe laqad arsalna gomɗi men neli si ɗum ɗon feƴƴi musa annabi musa bi ayatina honude yaji amen e o sultani e dalli mubin feeñuɗo yo yaw honto ila fir'auna ha ka fir'auna wa mala'ihi kono makko ngon fattabawu ɓe jokki amra fir'auna fiyake fir'auna on wama amru fir'auna tawino fiyake fir'auna ɗe wonal bi rashidin fewde waylite yagudumo qawmahu o ardi yimɓe makko ɓen yawmal qiyamati ñande dargal o ardoy to yimɓe makko ɓen ñande dargal fawradahum o jolina ɓe annara ka yiite o bi'sal wirdu boni jolirde almawrudu jolande woto ɓe jokkintine fi haadi e nder o aduna ɗo kadi la'anatan kuddi ho yawmal qiyamati ñande dargal kadi kuddi bi'sal rifdu boni hoorejo almarfudu waɗaɗo hoore ɓay ko fir'auna dalika ɗum ɗo min amba'il qura ko e murde habaruji ca'e na ɓussume ɗen qisso ɗum alayka e dow ma min ha hino e majje kanje ca'e ɗen qa'imun dariɗe ta ko yimɓe mum ɓen tun halka wasidun e soñaɗe tawa ha yimɓe majje on kadi hara ha ca'e ɗen kadi halkama fof no ton he amma zalamna men toñalɓe ko min warriɓe non kon walakin koni zalamu anfusahum ko hoore maɓɓen ko ɓe tooñi fama ahanata nafano dunki anhum maɓɓe alihatum reweteɗi maɓɓe ɗin allah tiɗin yaduuna ɗi ɓe rewayno min dunillahi ko hewta allah min shay'in hay e hunde lamma ja'atuma nde arno amru rabbika yamirore joomi ma nden wama zaduhum ɗi ɓeydano ɓe gayra tatbibin si wona halkare wa kadhalika ko woni akhdhu rabbika woni nangal joomi ma ngal ida akhadha alqura so nangi sare nden hoyatawa sare nden zalimatun ko nde toñude in akhadahu ande no nangal allah ngal alimun ko musungal shadidun ko tiɗungal yalla dandu en inna fi dhalika ande woni ɗum ɗo la ayatan mande liman khafa kala huluɗo adabal akhirati letta ɗen kala hara dhalika ɗum yawmun ko ñallal majmu'un lahu moɓidiroytengal wonande muɗum majmu'un moɓidirtengal lahu wonandemo ngal moɓodironoytamo kanko allah annasu yimɓe ɓen wa dhalika ɗum yawmun ko ñalande mashhudun seedodirtede ɗum ñalande dargal wama no akhiru min nettinirali ñallal ngal illa li ajalin sona ha e lajal madudin kontangal yawma ya'ti ñande aroy ñallal ngal la takallamu e wowlata nafsun wonki illa beedeni sona e ɗum e joomi makki faminhum no e maɓɓe shaqiyun malkisaɗo wa sa'idun e malaɗo yalla waɗen ka malaɓe fa amma alladina amma ɓen shaqu malkisaɓe fa fi nnar kaka nder yite jahannama ɓe wonata lamu no waɗan ɓe fiya nder ton zafirul lukango wa shahigun e haacango
khalidina ko be luttintebe fiha der ton madamati samawatu madama kamuli din hino dumi e place mo wala do e leydi din illa ma sha rabbuka sona ummu jomi ma yidi inna rabbaka no jomma fa'alun ko golloli ma yuridu kon ko fala gollude ala landito todo mo wa amma alladhina amma be suidu malabe du woni enen min abdullah kala e durriya yono wombe la ngentade fa fil janna ebe haray ben don kander aljannaji khalidina kambe kadi ko be luttintebe fiha der ton ma damati samawati an tanka kamuli din no dumi wal ardi lidi din illa ma sha rabbuka sona ummu jomi ma yidi dulle jomi ma mu yata o yidata apa andun do ko dokkal ghayra majdudin gal wanali tajay gal yalla tawnu en e mabbe ya rabbi wallahu a'la wa a'lam haray kala ko nan don beino ata ma don toje no jogga ray on yafoto ona e hawrindinal an kaka fulawa meden woni ko merim do ari ka village meden ga kala e jokkere en dan awa yumman e ben an hibe nelani langami do ari ga bayno no andi